market se comment to game में market se kitang down se la minute trust hoida hoida profit khadi lo ya ngane du move to am tam chat panina ntra no si ini ngara mo hari adum yam khoi da trade tawra kan da kana gum khara dum hangak po yawi ko sir yi sa se kya kak tuino ये प्रॉफिट से क्या फंग दुइनो नट्रा दगी मदे ब्रोकरेज चार्ज से ये क्वांटिटी की मसिंग दे लो पुरा नट्रगा अमुक्तंग संगुदा क्याम लो बनो गा हाइबा दुम क्वेश्चन म्याम अमा को लाइ हाइबा लाइबा क्वेश्चन सिंग से कोई हम लाइना कोई लोइना म हुजिति नोगी इंटरनेट की मतमिना नेट त संगीरगा गूगल में संगीरगा ना सिदा कोई Zerodha calculator है निदम थीबियो फंगनी का calculator का सिदा brokerage थोड़े Zerodha calculator brokerage है ना माने suggest हो रही है सिलो बियो सिलो रम मतुंग दा सिदा brokerage calculator Zerodha ने ले रहे सिदा संग बिरो सिदा संग अब मतुंग दा का सिदा ले से brokerage calculator equity दा कोई equity की market सिदा kana tawraga derive to kanda khoi derivative market ka FNO haibam se leire futures and options future ki calculator se leire option ki calculator se leire ko adu equity gi manung sida koina intraday da equity to wa haibam lei equity da ko intraday to wa jai natraga equity da ko delivery adi sen sida lobo to adu su lei hai we sida koina sen sida lawre khalasi natraga na kana da lawre khalasi adu gi magi kana se ये से को तो सपोज कोन इक्विटी द इंट्राडे तो खला से दी एमआईएस तो लोगो को इक्विटी द इंट्राडे कोई एमआईएस तो लोरे खला से एमआईएस तो लोगो मतम द मार्केट से सपोज कोन जी एसबीआई है रिसीव एसबीआई प्राइस है 502 ने लो नत्रगना एडब्ल्यूएल की लो से को 502 से द इन बाय तो खला से अदुगा 5 TLs they sell tore khalasi ko quantity am khatang hanjing si ko quantity am khatang low matam da market ka modelo yuni NS te low dile BSC te low dira ya ko mai sa se de manarang ni ngo sense taw dum ko na quantity am khatang intraday equity de sanga quantity am low re khalasi sida ina quantity am low matam da ai de lai se no si broker ki sar se 0.3 ni ko broker ki sar se 0.3 khakta ni अदुगा सिदा तोंगान बाय STT टोटल हाइबा मलाई को द STT से कोई करिनो यंगसी को STT को सास यंगसी को STT सास से केनो यंगसी बिसिदा को टेक 7 सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन हाइबनी को सिगे सार से कनो की कोई CB की रूल की मतुंगिना अखोइना ट्रेड तौबदा हाइदि पीदबा याद्रबा कनो नि को साइन तौरगा STT सिना चार्ज खरा मलौरनी ट्रांजैक्शन चार्ज सागी कोई की ट्रांजैक्शन चार्ज न कदाइ दे लौइनो है कांदा कोई एक्सचेंज की मनुंग दा कोइना लैब जोन ब तौर कांदा ट्रांजैक्शन खरा दौरी नट्रा उदुगी चार्ज सुनि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन चार्ज ने को क्लियरिंग चार्ज GST चार्ज GST इन खंगे मैम गुड्स एंड सर्विस को टैक्स तुनी इंडियन गवर्नमेंट की सेवी की चार्ज को स्टैम्प ड्यूटी की चार्ज टैक्स total tax and the charges pull up the 0.41 type ko so kai combine sida quantity am khaptang low by mutta 100 lawsin lo raga di brokerage charge kya lakre 30 ko adu ga ji eno di profit si lai atai ko transaction charge lagi STT ke loi hengale natra pull hengale adu hojikti sida 30 rupees te lai ri ko kai gumbaina sida 100 ki mohta 200 law re khalo 200 law with the 40 oi bari 40 oi ka okay the 150 law di 150 is 40 oi ka 130 di 130 di 39 ore 131 hin jogi matam da si kano sigi matungina koi 40 se naksile natra 34 40 adu brokerage charge di 40 dagi suen hela roiba in hining is
up to 40 de legani aina sida 500 quantity lawraga chu ai brokerage charge ti 40 legani atope hengalak kise kai dana ngasai STT ko adai di exchange ki transaction charge then GST ko ni SEBI ki charge stamp duty charge highway charge sing hengalak kani beloina ko aduna ko ni equity the MIS to lawraga trade tawu matam da just practice tawbagi oina tawbani na quantity amount de lawraga trade tawbiyo ai kana su ai di broker charge su jamaroi ko do ina trade masing yam changa ga di broker charge to handin changa ga di broker charge to jam khalak payai na tra adu na tabadi di broker charge yamoi khone lai ba jon bagi practice tawna na bagi ko MIS ta changa ga intraday ta changa ga MIS ta lawraga trade tawbiyo hai bi means sida ai sida se suppose hoji sida lai re ko se si har se star har se star se na buy to ge khala se ko aina long term da long ge har ga di 144 ni hoji khali lai ba price ni intraday da log ge har ga di quantity am khak tani pa kun ni pan da log ba yani ko dai se buy to ga ai option ba yai ko sain to ga khoina intraday da log ga practice to ba yai adu da asagi ai broker charge kya log do ino haido sida calculation to ba yani ko intraday equity next koi delivery equity ying chi hai CNC da CNC da logo madam na thagi same aina sida 502 da lore khalasi ko aduga 510 da sell tore khalasi okay quantity am khaglo broker charge kya tai 0 quantity 100 lo broker charge kya tai 0 have means koi na equity da CNC da market kana trade to basa CNC broker charge free ni ba lo koi broker khara da moina kari ai tare apang mi thi ba hai tare ko gadha phana bo khona ba moina hai de se free broker charge ha ga thado ri ba ko kai gu broker khara da adu moina free broker charge hai do sida CNC da delivery charge ni ko som da intraday gi offices and option sida oi ro ko sida delivery and EPT se sida di broker khuding makta magi broker charge 0 oigani ko aduga atai charge mem lo rakani transaction charge SPC charge ko GST SEBI gi charge stamp duty ko pulap ga sain tara okay sida nangi depend on your quantity ko quantity gi matungina STD hengale 1000 jore na tra exchange ga gi loine hengalakan okay same kana da jing siba sida su 100 lo siba ko address is 1000 low sida su 1000 low re sida su 1000 low re same price ni same stock ni ko ani sigi pano si jing ki ko nang na MIS intraday equity de intraday to baga equity de delivery to baga ani sigi difference yo intraday de na 332 something charge fee tax charge ko koi total tax and charges nangi broker charge aduga sida di 1129 rupees profit to adu kam khena rage ya aduna akhoi na trade tawu matam da ngasi trade tawraga ngasi loisan ga do trade oiraga di MIS te lobani hena faiba equity de ko adu kai gumba ngasi lawraga ngasi profit phangnaga di okay phangdraga di hayeng mok thongge khanaga di ko somna kan delivery da CNC da lakado CNC and delivery kada kada de leibni yango let's suppose dawat ha che natraga ko ame de sangchi enu ka sugar wagera kari yogeno da 3 den si junga chi dik khar ka khalai ko thari pet se down chalu re tax mo 5 dawat lady adai de koi sim junga chi se down chakhare ठीक है tax mo 5 si de changi khalasi si da ko si da ko ni si de logo sina CNC ni kon long term hai si delivery du ni ko CNC intraday hai sina ngasai gi equity intraday do wadi to smana ko na sai ko si da hayeng bang thongge khalagadi ko si da lobio na si trade losing ge hagna si da leidani yari ko next ko FNO hai di derivative market si kara di lakune ba equity de gi derivative thorok ko derivative market si da future da ko trade tawre khalase
future da coin trade tawum da 17500 se hoji nifty gi market price ne lawrasi aduga aina sell tawna 17550 da sell tawre khalasi quantity di nifty gi se ina lot ama khaktang 50 khatang lawre khalasi ko 50 khaktang lawga su magi brokerage charge se 40 ni ko aduga ina 100 lawga su magi brokerage charge se 40 ni aina 1000 quantity lawga su brokerage charge se 40 ni aidi derivative market ki oina di magi brokerage charge se futures and option da ko equity derivative da magi brokerage charge se atam khudi mukta 40 rupees tagi heloiba ta su ta roi 40 de su heloiba atopa price ti kada lakani nangi quantity du gi matungina nangi price du gi matungina nangi STT hengala kani exchange transaction com charge hengala kani GST hengala kani CB charge hengala kani mayam do total taru kan da soin lakani eko do ka gi masida ina 50 quantity haidi load am khatang low boy rega di ko ai profit si leire aduga 195 si type okay ado inum ko load ani la low agadi load ani di 100 tare natra load ani low agadi soin tare china ko na kani kineba features the chat obagi ko next the option the chat obagi mu jing si option the chat obadi option the chat tawra ai hojik kana da nifty 50 da tawre khalasi nifty 50 da ai price lupa samani khalasi ai jole sam tra da jole khalasi ai quantity na 15 ni quantity khatani khalasi broker charge 40 dum gani ngasai do na ko so then taxation charges around 60 rupees ko sainta kai ko masi ki price hai 100 ki mo chide 200 ore khalasi 200 te lo base na 210 da jole sigi price hengala agadi ai charge hengala puri hengali ko okay ado kai gumba sida mu price hengala de quantity sum hengala agadi quantity se 500 kumala urgadi ai 230 mu te lai ai ko do ngasai gi 230 se ai price ne kai bo 100 te lawraga 110 sa de jon mo regadi 300 jon mo de jobra jobdi ko तो मागी कैलकुलेशन से करा देना नंगी लई जीवन नंगी प्राइस ने यामगदी अदि तो नंगी टैक्स से हेंगल यामे को क्वांटिटी ने याम खला ने यामे यानी को अतै दी ब्रोकर चार्ज 40 रुपीस खतने अतो पते एसटीडी की अदि दी कोगी एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्ज को क्लियरिंग चार्ज जीएसटी हाइवे में याम से सिसिना नंगी ओवरऑल टोटल तो कांद मागी कनो सी चारो पनि अदि ब्रोकर चार्ज में हाइ नै so ito loga commodity isu lai ko sas okay commodity dan na futures tawre khalasi aluminum ne tawre khalasi natraga na mayam na yamna khana da haina ba khogi se natural gas lai ri ko crude oil kadai lai gara next blindex lai re ko sike natural gas yengo natural gas de lawre khalasi ko sida lawre sida jole quantity amakha ko broker charge 40 khaktani ko futures hadi derivative marketing je futures and option de broker charge se nang quantity jaun sa jam ne logera tik ne logera ko nang broker charge 40 dum oigani hai adu ko to pa exchange ki clearing charges de cdt live mayam do adu khaktani difference ko okay so ito ko khona currency ki su lai gare ko currency da su futures and option lai natra sida su currency ki dadi kitang jo future da mai quantity ki matungina broker charge different lai ko currency da na khara mo nga sagi equity da ko ni MIS ta udo du ki type ta khara lai ko ado currency da ko ji am kan chang gari natra menu na ma mi question se equity da ni equity da intraday to ba equity da delivery to ba ado ga FNO futures and option com derivative equity derivative and the commodity okay so lagi ma'am